ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O video ɗo tigi mi fuɗɗitimo tun seeɗa ko waɗi noon haray darsu on feƴƴi miɗo felliti wonde boyi haray wawno installade boyi wawno suivre la en live kono wonira haray mi heeɓi message ji kadi ka privé am fota wi'uɓe la wonde haray kamɓe ɓe wawano utiliser Zoom o ɓe wawano ko ɗum firi haray ɓe wawano tawtude darson ko ɗum waɗi haray miɗo filitade ɗo darson seeɗa mi ala tigi innugol mi yanñaymo pandi ko yewtugol tun fi makko seeɗa inchallahu fi ɓemɓe tawata ɓe heɓano feere tawtugol ka live ka direct haray ɓe wawa profitude o vidéo ɗo inchallah vidéo ngo jutata haray koko o raɓɓiɗi biidnillah. Haray wi'uɗen hande no haldirnoɗen noon en fuɗɗoto biidnillahi jalla wa ala deftere meɗen at-tawhid deftere usulu thalatha nde Cheikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab windi haray nde ɗo deftere ko deftere tawhid deftere nde tawata neɗɗo no duwa jangude bal karmokoɓe sunna ɓen hiɓe sappo wonde neɗɗo on si tawi himo faala fuɗɗade ɗaɓɓugol gandal ko nde ɗo deftere woni ko fuɗɗorta ɗum si waɗi si tawi janguɓe ɓen ɓe rewi e laawol ɓe heɓi ko ɓe heɓi kon wakkilo ɗen rewe non enen kadi fi tañƴinagol heɓugol ko ɓe heɓi kon ɗum si waɗi haɗa fuɗɗorde nde ɗo deftere ko deftere nde tawata hinde mara importance moƴƴa inchallah. Aɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo laɓɓinan en niyaji meɗen ɗin o waɗa barki e ko wonnen e jangude kon o waɗana e moƴƴere e muɗum ko noon so tawi niyano e mum si tawi jannowo on ino laɓɓini anni e makko ne hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala hara hiɗen tañƴini moƴƴere e mum si tawi jangayɓe ɓen kamɓe kadi hiɓe laɓɓinani Allahu jalla wa ala jangugol maɓɓe ngol haray bi idnillahi moƴƴere no e muɗum kadi joni noon haray wonɗo e jangude on ko honno laɓɓinirta anni e makko on no waywa cheikh wona imam ahmad ɓe makirno wonde so tawi ɗa faala jangude ko honɗum wonata niyya ma on niyya ma on ko honɗum duwa wonde ko hiɗa jangude fi ittugol majjere nden e ma bi idnillahi newnana ɓiɓɓe julɓe ɓen kamɓe kadi nde ɗo majjere iwa e maɓɓe ɗum noon duwa wonde niyya neɗɗo wonɗo jangude on naam sen daari nde ɗo defte usulu thalatha fayda tigi ɗo min ko seeɗa tun mi addata mi sappan toon tun wona defte seeɗaje wonande ɓen himɓe ɓe tawata hiɓe faala yanñagol e muɗum hara ɓe wawa yilditade toon inchallah ɓeɓa naforeji hewɗi fota harna min ko moni yewtude kon ɗo tum no jeeya e maɓɓe wona karmo koɓe buyi tigi no sharhi deftere nden no jeeya e maɓɓe wona Cheikh Fawzan no mari sharhu labaɗo kaɓe sharhi usulu thalatha vraiment neɗɗo kala mo tawata mo faala vraiment famugo usulu thalatha moƴƴa himo hattojinen nden ɗon deftere sen daari wona Cheikh Ubayd ibn Abdillahi al-Jabiri kamɓe kadi ɓe mari sharhu labaɗo machallah wona Cheikh Uthaymin ɓe mari sharhu maɓɓe on kamɓe kadi kaɓe sharhi usulu thalatha ɓeya kadi wona Cheikh Ibn Baz kamɓe kadi heɓe sharhi deftere nde Cheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Cheikh kamɓe kadi heɓe waɗi sharhu fi usulu thalatha ɗeɗo deftere fof majje normalement so tawi ɗum faala yanñade e usulu thalatha ɗon wawi artude e majje fi yon waw heɓude bi idnillah jalla wa ala naforeji boyi e muɗum hano wawa famude faamu yaajude bi idnillahi jalla wa ala ko yowdiri fi nde ɗo deftere e hara hiɗen fuɗɗade darsu meɗen on arande lawol ngol taw mi raɓɓindino
deuxième honno laawol ɗin mongol no gasa mi ndara simi yanñay seeɗa mi yanñata moƴƴa ko waɗi noon ko nanen kuurol lanni en wakkilo tawte hen cours en direct on ɗo aray ko jonnugol tun seeɗa wonande ɓen himɓe ɓe tawata ɓe heɓano feere tawede nam haɗa deftere non ko honno fuɗɗori i'lam andu i'lam andu rahimakallahu yo allahu on yurmema annahu ko woni ay ko honɗum do aɗa andude ko yajibu alayna no waɗɗi en i'lam rahimakallahu annahu ko woni yajibu alayna no waɗɗi en ta'allumu jangugol maɗum andinagol arba'a masaila lande nayi ɓe maki landal arandangal ko al ilmu ko gandal ngal wa huwa ngal ɗon gandal ko ma'rifatullahi ko gandal andirgal allahu on wa ma'rifatu nabiyyihi e gandal andirgal annabajo makko on wa ma'rifatu dinil islami e gandal andirgal dina islamu kan bil adillati wondude e dalil haray ko ɗon woni ko men hatti haray mi raɓɓindini ɗo fiɓe ɓe tawata ɓe faala ko raɓɓiɗi kon fiyo ɓe wawu famude firongon tinna ɓe wawa firongon ko waɗno haray koyen wakkilo darten ɗo yo ñallal darsu meɗen fiqu on hewtude faɓɓi janngo naam jo haɗen fuɗɗa dara sen yanñe seeɗa bani adama si wiyama i'lam wona cheikh Fawzan ɗo ɓe makirta noon wona cheikh Muhammad ibn Ibrahim ali cheikh wona cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri no ɓe addirta noon wonde si bani adama wiyama i'lam koyo andu o kalima ɗo ko honɗum firi koyo andu ko honɗum o tindinta ko importance ko arata kon yeeso muɗum si bani adama wiyama andu hunde kaari ko importance ko arata ko hunde ko arata kon yeeso muɗum joni si wiyama i'lam andu ko littambih yani so tawi ka ɗaninoɗo ko ya finu so tawi ko a walinoɗo ko a immo jooɗoɗa so tawi ka darinoɗo ko ya jooɗo so tawi ka jooɗinoɗo hakkille maɗa no nokkugo artude hakkille maɗa ko wona yewtede ko waɗi noon si bani adama wiyama i'lam ko hikkata kon ɗon ko hunde tawata nde mara importance ha feƴƴite sen daari hay joomi meɗen tigi tigi kanko allahu imo heewi fota ka o gollitita o aya sen daari wona ka suratu muhammad fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik oyi ko fa'lam allahu fuɗɗode wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum aya go allahu wiya i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal oyi ɗo kadi ko kalima i'lamu o fuɗɗori nokgo wi'a i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim ma wi'a i'lamu wa'lamu anna allaha shadidul iqab ma ɗum o wi'a nokgon ton wa'lamu wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wattaqullaha nokgo wi'a wa'lamu anna allaha bikulli shay'in alim ma annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin tigi tigi ayeje ɗen ko yowdiri fiyoɗo kalima no heewi ka nder deftere makko fota en wawata addude ɗo fayde fof majje ko hollugol en ɗum wonde allahu tigi kanko huwa bi nafsihi kanko tigi e hoore makko kanko allahu joomi meɗen himo gollitira o kalima ɗo hollugol wonde importance oɗo kalima so tawi tun o addama e yewtere ko en wakkilo watten hakkil e konko wona ɗen e yewtede ɗon ko waɗi noon haray no mari importance ha feƴƴite ko ɗum woni o kalima ka fuɗɗorɗo i'lam andu o rahimakallahu karmukojon o du'anima se ndaari o rahimakallahu ɗo hay ka deftere maɓɓe qawaidul arba'a ɗon ko ɓe addi ko ilam arshadakallahu ayi
i'lam andu arshadaka Allahu yo Allahu fewne donc ɓe du'anima ko yo Allahu fewne ɗo ko ɓe du'anima wonde ko yo Allahu yurmema na'am rahimaka Allahu annahu ko woni yajibu alayna no waɗɗi en fayda si innama yajibu wona imam ibnu wona honno Abu Hanifa imam Abu Hanifa kamɓe ɓe maki wonde si wiyama wajib ko dunal fard ay hewta farilla on tigi tigi par ce que kamɓe ɓe maki wonde si wiyama wajib koma dalla alayhi dalilan zonniyan ɓe addi ɓe maki wonde si wiyama noon farilla al fardu koma dalla alayhi dalilan qit'iyan kamɓe ɓe wi wonde wajibom farilla on no serti wona sen daari wona imam Malik wa imam Shafi'i wa imam Ahmad kamɓe ɓe maki wonde al fardu ko kal wajibi wal wajibu kal fardi bi ma'nan wahid ay farilla on wajibon kandi ɗiɗi ko hunde wotere farilla on ko wajibu firi wajibon ko farilla firi ɗinnon ɗiɗi ɓeɗa karmo ko ɓe tato kamɓe ɓe maki wonde ɗiɗo koɗi goto joni sen ƴetti wonde ko areten yewtude ɗo joni koko waɗɗi karmo ko jon fuɗɗori wigol i'lam taw en andu rahimakallahu annahu yajibu alayna ndari yajibu kalimon kango tigi tigi ka lugha arabu haren yowaki ka dina alwajibu lughatan ko as-saqitu ko fukke shar'an ta'rif no wodi definition no wodi mo tawata ko lulluɗo moƴƴa ka nder defte ɓe wi'a alwajibu ko ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ko wajibu si wiyama wajib ko hunde tawata si a waɗinde a heɓay baraji si a accinde kadi a heɓay lette kono ɗo fayda ɓuri lollude ka defte moƴƴa kono ulamaul usul karmo koɓe usul ɓen kamɓe ɓe maki wonde wi'ugol tum alwajibu ko ma yusabu fa'iluhu ko gollal ngal tawta si a waɗi honno a heɓa baraji ɓe wi'i ɗum ɗon no ɗuyti kamɓe ɓe maki ko imtithalan ay ma yusabu fa'iluhu imtithalan kala man gollal ngal waɗirɗa imtithalan ha hiɗa jogiti wonde Allahu no waɗɗini e maɗa ko ɗum wonɗa e waɗirde ɗon a heɓa baraji ɗin on say bi ma'ana si a waɗi hunde tawa na imtithalan waɗirɗa wona fi Allahu landikema ya waɗu waɗirɗa baraji ala e muɗum après ɓe maki honɗum wa yastahiqu tarikuhu al uquba bi ma'ana accuɗo on kadi haray himo handi e lette ɗen andi o définition nane ko ɓe wi'i ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu waɗu heɓa baraji acca heɓa lette karmo koɓe usulɓen ɓe maki wona no woniri ko waɗu waɗira fi Allahu waɗɗini e maɗa waɗu heɓa baraji ɗin accugol ma noon ɗum ɗon nden ɗon hunde haray a handi e lette Allahu ɗen ko waɗi ɗum bani adama si waɗi wona karmo koɓe aqidatu ahlus sunnati wal jamaa ɓe makayi alfa'ilu kabira yani waɗo bakkatuji mawnuɗi ɗin ɗi Allahu wiɗi ngo bakkatuji mawnuɗi waɗo ɗin ɗon yakunu tahta mashi'atillah ko ley muyango Allahu woni insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu kanko Allahu andi si o yafotomo e so lettaymo si o lettaymo e so yafotomo kanko andi ɗum ɗon normalement ko noon duyira naam joni ko wajaba annahu yajibu alayna en andi wonde ko wona arede yewtede ɗo ko hunde nde tawata accugol en nden ɗon hunde si jomi min letti en haro toña en ko arete yewtede ɗo joni joni naam ta'allumu andinagol arba'a masaila lande nayi landal aranal ngal Muhammad landal aranal ngal wi'i ko al ilmu ko gandal ngal naam ɗo kadi sen ƴetti ɗo kadi si wiyama gandal
hino ɗuuɗi wona gandal médecine woni ko fanda ɗo, wona gandal informatique woni ko fanda ɗo, wona gandal géographie ma philosophie ma histoire ma mi anda gande goo wona ɗen non fof fanda ɗo. Ko gandal hongal fanda ɗo ko karmo ko jon tigi no jonni tafsir makko non ko ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Kamɓe ɓe maki o gandal hongal fanda ko gandal famirgal Allahu, andirgol Allahu, andugol finelaɗo annabajo makko, andirgol dina islamu kan, wondude dalil Muhammad, wondude dalil naam. Sen dari wona honno al ilmu lughatan yani hara e yowaki ka islam ko non woni gandal karmo ko ɓe wi'ay ko huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman, yani ko woko hoytitagol hunde hoytitoɗa ko woni kon e mayre hara ko hewtitande tigi tigire nde. Ko honɗum fiɗi mi sifano en idraku shay'i hoytitagol ko honno ɓe faandi ko jangugol ɓe maana hari anda hunde a hoytitike nde, yani a jangi fi nden ɗon janga non ko woni kon e mayre tigi tigi taw ko jangande tigi tigire nden kadi, yani hara ko idrakan jazima. mi jonna exemple fi en fam jetten o doleke ɗo ɓay ko no ɓurlam ɓattade ɗo pay ko anda e hunde taw himo janɗude duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o anda ɗum ɗo ko doleke wiyete, ɗum ɗo hoytitike woni o jangi o andi ko doleke wiyete. Naam, joni noon so woni idrakan jazima ko hunde tuma wonata idrakan jazima hewtitande tigi tigire nden ɓay o andi ɗum ɗo ko doleke ndaare tawe way ko ɗum ɗo wiyete doleke woni jazim. Kono noon so en janɗi ha o hewti wonde o jangi o faami ɗum ɗo o jangi wonde ɗum ɗo ko tuuba ni wonata jazim hande kadi o andi ko tawata wona ko woni kon e mum, ko ɗum woni jazim. Manda so faami huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Sen dari wona cheikh honno wiyete Cheikh Uthaymin kamɓe ɓe maki Cheikh Uthaymin kamɓe ɓe maki wonde al ilmu ko ma'rifatu ma anzala Allahu ala rasulihi min al bayyinat al huda. Ɓe maki wonde ko woni gandal ko gandal ngal tawata ko andirgal ma'rifatu ma anzala Allahu ko andugol konko Allahu cippini kon e hoore nelaɗo makko on, ko ɗum ɗo woni gandal ay min al bayyinat wal huda e morde e ɓanganduyeji e peewal ko ɗum fanda ɗo ko Qur'an e sunna. Wona sen daari wona définition ɓeyan Abu Umar kamɓe ɓe maki wonde ko al ilmu ko ma'rifatul haqqi bidalil fa kullu ilmin laysa lahu dalil fa huwa taqlil. ɓenni ko wiyete gandal ko andugol gonga kan wondude e dalil. ɓenni kala man gonga kala man gandal ngal tawata andiraga dalil ɗum ɗo wona gandal wiyete ko piyagol e na gandal wiyete. Nam hare ko ɗum ɗon joni noon haren andi ko honnum e gandal fanda ɗo bani adama koyo wakkilo o eto etete inde foppu majji ha o heɓa nder ñallal makko ngal haysi ko leeru goto ka o wawata jangude dina makko ka. Yimɓe aranɓe ɓen haade kamɓe ɓe yahayno wona lebbi ɓe laawol Hamad utruk wona lebbi hiɓe e laawol wona lebbi ɓe laawol fi tun yawgol janngowol hadith e goto pet en ɗo hande eɗe mari ɗi téléphone ji ɗo ko téléphone intelligent wiyen smartphone eɗe mari sifa ɗum ɗo neɗɗo jannowo on ko ka nder téléphone mon ɗo woni. E sufi on ƴetti téléphone on feƴƴi noon ɗo ƴetton leer goto ka programme ɗo e nder ñallal ngal leer goto pet huɓɓina téléphone on janga dina joyi moɗon ka leer goto ma leer ɗiɗi ɗo yon walade kikiɗe ma ɗo yon yaltude bimbi wota e ronku waɗude ɗum ɗon wota e ronku wadde ɗum ɗon
den jabu jangade do waden ko watten kon fop en jabali jangude dina hidon horude hiden jangude hiden zakkude hiden hajjude den darade jemma juulen walden mayen jomi men wi aw falaka ko wadden kon fi honu parce que en anda ko wiyete kon tawhid en jangal ko wiyete kon tawhid tawhid on mar importance ha feƴƴite ha feƴƴite sen dari ka suratu zariyat Allah wi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kanko Allah wonde o tagirali jinnaji din e himbe ben illa liya'budun so wona fiyobe wotindimmo na fiyobe rewmo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab maki illa liyuwahhidun so wona fiyobe rewam mintu yani be wotindimo harbe shirkananam e aya go ka suratul nahl ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dundo kan holla wonde dendanangal annabaɓe feƴƴuɓe ɓen ko oɗo tawhid woni ko ɓe noddi ko nde ɗo hunde woto ko darsu lendijo mo jangeten ɗo ko oɗo annabaɓe ɓe fop maɓɓe ɓe wonno noddude e muɗum at tawhid suratu nisa'i Allah wi'i wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a rewe Allah haran shirka nalmo hay o hunde wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu woton rew hay e goto suwana Allah aya go ka suratu nisa'i qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a are do mi janganawum ko non Allah harmini do modon ko wonde wota on shirka mo hay e hunde ko wakkile go fama tawhid on fota famugol tawhid on kadi haray naforeji munɗi no tiiɗi ha feƴƴiti Allah wi'i wonde e ɗengal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam Allah wi'i si bani adama tawimo yawmal qiyama hara hiɗa waɗi hara bakkatuji maɗi hino fota e pelle bakkatuji maɗi hara no mawni anda ittiri muɗum e janɗude Allahu ndara ɗen bakkatuji maɗum ɗi fop majji o triya o ndara o tawa a shirkanali mo haynde wotere o ƴettama o innama o yaafike ma kala ko bonnuɗamo haaju makko ala e ko bonnuɗamo o naadori aljanna kala manko waɗɗa iɗa yarde beere hiɗa wadde zina hiɗa tokkude masalan peɗa hiɗa morade meche hiɗa honno wiyete hiɗa cippini tuba mama ma hiɗa feƴƴintini honno wiyete honno coñci maɗi kadi duwa hattude ɗon ma o waye hiɗa feññini yeeso ma ngo sonnajo duwaɗo buumade ma hiɗa yaltini juuɗe maɗen a duwaɗo de buumude ma koyɗe maɗen a duwaɗo ɗo buumude ɗiɗo ɗi fof majji dennanaga ko tawata kon Allahu wi'i accu a wi Allahu mi accata maya tawamo o ndara tawa shirkanalimo o inna o yaafike dendanagal ko bonnuɗamo tawa normalement o lettete no fewi ɗum ɗon kono madama a shirkanalimo on kanko Allahu haaju an ala kala ko bonnuɗala madama a shirkana Allah se ndaari ɗum ɗo en taway wakkilo ɗen lendije ɗen haɗen tultal darsuji men ɗin c'est très important aɗen jawa tultude darsuji men c'est très important naam haray yajibu alayna taallum arba masaila wiɗen al ilmu ko ma'rifatullahi ko andugol Allahu on andugol Allahu kadi ko honɗum fayɗen ala narti détail ji fota ko andumo fi rububiyatihi ay ko tagi kon haɗa andi ko kanko taguma kanko tagi leydi ndin kanko tagi kammugu kanko tagi hennunun kanko tagi koɗe ɗen jinnaji ɗin peeji ɗin ɗi dendanagal majji ko Allahu jeeyi kala man ko anduɗa no woodi ko Allahu moƴƴini ko Allahu moƴƴini ko non woni rububiyya sen ari ka uluhiyya ko fi allahnka ko ayi dewal ngal dendanagal dewe ɗen ko Allahu hanuɗa waɗande kadi dendanagal ko wiyete kon dewal kala man ko wiyete dewal la budda waɗana joomi maɗa en ara ditayigol inchallahu e balɗe aroyaɗe ɗe noon ɗe yarre noon ko honɗum e dewal honɗum e honɗum woni ko fanda ma ɗum ko honɗum e honɗum woni dewal
wan non gasa ini dengan dewal koko feñu den kon sali go jula hora zakka hajjo ya gasa kon non anden ko ete dewal piji buynori ko woni dewal tawa bani adama anda ɗum non ko dewal non o ɗaɓɓira ɗum ɗon goɗɗo goo hara wona allahu haro shirkani jomi makko tawa allahu wi'a shirkani lam lanti golle maɗen fop mum ha jan alay ko golluɗa ko c'est très important joni noon ma'rifatu nabiyihi andugol annabajo makko andugol annabajo makko ko honɗum ko nasaban andugol dambe maɓɓe ɗen khuluqan andugol jikkuji maɓɓe ɗen ko honno wonno jikkunira ɗum ka ɓengude maɓɓe ko honno ɓe jikkunirayno hakkundaji maɓɓe e himɓe ɓen ko honno ɓe wawno hakkunde maɓɓe bal hay e kulle ɗen ko honno ɓe wawno ko honno e jikku wonno ko ɓe woni jikkinade e dendenanga ko allahu tagi kom anda sifa ɗum noon ko honno noon enen andirten ɗum ɗo si tawi en néglige janngugol diina meɗen kan janngugol diina joomi meɗen kan ko honno andirten ɗum noon ala no andiren si wi ka huluqu ɗon halaqan kadi tagu maɓɓe kon ko honno ɓe wawno est ce que ko marnoɓe sukkundu juutundu est ce que gite maɓɓe ɗen ko honno wawno est ce que ɓandu maɓɓe est ce que ko janɗuɓe ɗum noon fof bani adama himo duwa andude ko honno tagunela ɗon way ko hunde tawata hiɗa landa andugol andi ko wiwɗen ko annahu yajibu alayna koko waɗɗi en yani no waɗɗi en ko honno ko yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al-uquba yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al-uquba en yewtino fi muɗum nane sa waɗi bi imtithalan heɓe baraji sa atti tastahiqu bil uquba ara en faami ɗum inchallah ko ma on tigi anda kadi ko honɗum neɗa ɗon haɗi ko honɗum ɓe yamiri la budda anden ɗum ɗon kadi se janggal en wawata andude ɗum ɗon en ala narde détaji no fota inchallah wa ma'rifat dinil islami bil adilla la budda tawata kala man ko wonɗa e wadde ka nder dina ma hiɗa ande en wiyal se anda wota waɗu dey ko woni say tun hiɗa wadde wakkilo anda ko honnon dalilon e ɗum ɗon ɗa watte o kaftan ɗo masalan ko fi hono wonɗama wattanade hiɗa tentini coñci madin an gorkon ko honnon tentinanɗaɗi waɗa jeeɗo wona ɗa tentini tuba mamba maɗum e guba ma on iɗa addi mo ha ka honno ka wi'a ɗon yo adde e honno ka nissu sak ka gelendi lega ɗa addi ha ɗon hiɗa andi ko honto allahu ma ko honto neɗa ɗum wi'i ya wi'u ɗum ya waɗu ɗum ɗon an sonnajo buumi ɗon iɗa andi ko honɗum buumu ma ko honto allahu wi'i ya buumo ayeja makko ɗon ko honto e hadisaji nela ɗon ɓe wi'i ya buumo aɗa andi se waɗi noon fof yani dendananga ko honɗa e wadde kon ta'rifuhu bil adilla haɗa andi ko wonɗa waɗirde kon ko wonɗa wadde kon hiɗa andir ɗum ɗon bil adillati wondude e bindi wondude e nassu ala inchallah miɗo darade waɗo marifatu din islami bil adilla ko ɗon dar son hattuno haɗe darade o inchallah aɗa koyen wakkilo janggon fota e ngal ɗo gandal tigi tigi jamaji ni fop ni no jannude so tawi enen ɓe janngaɓe haray ko kadi an famirten ko hombo jogiti gonga kan ko hombo jogiti mere nden si ala janngol ɓeejen tigi tigi so tawi ɗon heɗade goɗɗo kala man ko o wolani on landemo dalil makko min ɗo kala komi wolani on ɗo si vidéo lanni mi addal dalil ɗo mari numéro an on windanenan ka privé an a ustadi en maɗum a ahi haray on yewti goɗɗum ma min nanniri on hunde kaare ko honto dalil moɗon e muɗum mi jonna on kisan kala man komi woli ɗo bi idnillahi jalla wa ala si tawi mi addanali on dalil wota hay goto memo manda sen famodiri goy kala komi woli ɗo ma qama alayhi dalilan dalil ala e muɗum wota o memo waɗire no wonki monki si goɗɗo jannowon dina wolani on hunde so addali dalil makko hara ko minal kitabi wa sunnati ala fahmi salafi hadhihi l umma harna ɗum ɗo addani on wota memo kono noon sa on tin addani on hay so tawi ko paykun ma mawɗo ma gorko ma jiwo ma hay si tawi na hay julɗo ɗon duwamo jaɓande kadi koye jaɓamo ko waɗi noon eɗen andi oya sonnajo ka wino innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla
Allah gongini mo kisan wa kadhalika yaf'alun ado ko se sonnajo wonno mo na jullo o inni wonde laamu ngun sibe naati e nder hodo be lanca hodo ngol be bonnango yimbe jaasube be gondon hodo be teddina ben don yani himbe marbe be gandal be jaasina be yimbe be tawta ben ko hanno be jaasude be ala gandal be banta fi ben non be sonnajo affirme dum do Allah o cippin aya on o tabintini honno nden ɗon yewtere inni wa kadhalika yaf'alun ko noon tigi no sonnajo ɗo ni haaliri ni ko noyi tigi ɓe waɗirta o sonnajo ɗo ko honɗum ni ko kefer wonno na hay julɗo ɗum no holli wonde kala man adduɗo goɗɗum koya memo ɗum ɓe wiyata nahnu qawmun naqbalu lhaqqa mimman jaa bihi wa naruddu lbatila ala man jaa bihi kadi minen komi himɓe ɓe tawata men jaɓay gonga kan hara ko juuɗe hombo tigi de gonga kan iwi mere nden kadi hara ko juuɗe hombo tigi de mere nden iwi min rutta kadi min memata ko konngol ibnu qayyim al jawziya ko kamɓe maki no ɓe maki wonde nahnu qawmun onno nahudu lhaqqa mimman jaa bihi aw nattabi'u lhaqqa min jokka e gonga kan kala ko gonga kan iwi wana ruddul batila kadi min jonita mere nden kala man ko mere nden haaju amin ala woni ko pay ko woni ko mawɗo woni ko hombo tigi de siko mere min jonita siko gonga noon kadi hara ko juuɗe hombo tigi de iwi min jonnitay ala ko noon do aɗen wawde inchallah wa ma kana fihi min sawabin fa min allah wahda wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu rasuluhu minhu bara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.